Alex, Daša, nehajta. Kaj, oči? Stop! Ne teci po tekočih stopnicah, to ni varno. Oprosti, oče. Ne skrbite, otroci, ko se konča, samo varno stopite dol. Alex, Daša, počakajta me tukaj, grem iskat vajini kapi. Alex, Daša, kje sta? Otroci, kje ste? Poglej to. Dobil sem vaju. Daša, Alex, ne divjajta po trgovini z igračami. V redu, oči. Oči, a lahko kupimo ta monster truck? Seveda, Alex, lahko to dobimo. Wow, poglej to. Oči, a lahko to dobimo, prosim? Si prepričan o tem? Ja, res prepričan. Všeč mi je izbira barve, gremo. Ta mi je všeč. Wow, kuj skiro. Daša, kaj počneš? Očka, a lahko dobim skiro, prosim? V redu, Daša. Wow, odlična žoga. Alex, nehaj tega ne moreš narediti. V redu. Haha, vidim te, pojdiva. Stop. Up. Daša, ne moreš se voziti s skirojem po trgovini s slušalkami na ušesih. Ni varno. Oprosti, oče. Stop, otroci, stop. Kaj je narobe, oči? Za varnost dajmo vse tvoje stvari v nahrbtnik. V redu. Daj mi to. Daj mi. Prosil sem za to. Ne, jaz sem prosil za to. Oh, nehajta že, fanta. Nehaj, daj mi svoje stvari. Zdaj lahko gremo. Alex, primi se za ograjo. V redu, očka. Ne, Daša, ne jemo, dokler ne plačamo, prav? V redu. Plačal sem, zdaj lahko ješ. Všeč mi je. Tudi meni. Daša, Alex, v fontani se ne sme plavati. V redu. Alex, Daša, nehaj. Kaj je narobe, oči? Kaj smo naredili narobe, oči? Zavezati moramo tvoje vezalke, preden gremo na tekoče stopnice. To ni varno. V redu, oče.
Gremo. Alex, Daša, stop, ne tecite. Stop. Kaj spet? Ne tecita po tekočih stopnicah. Alex, Daša, vedno pazita, kam stopita prav. V redu. Wow, boks, to je moj najljubši. Kje ste, otroci, otroci? Kje so moji otroci? Gremo do zadnjega. Igrajmo to igro. Našel sem te, začel sem se skrbeti. Kje si bil? Samo igrala sva se oči. Gremo po sladoled. Tukaj je tvoj sladoled. Hvala, oči. Njami. Alex, to ni varno, vstani, vstani. Wow, to je pa res veliko. Wow, to je pa res ogromno. To je čebela. Ju, čebela. To je bogomolka. Zanimivo. To je pikapolonica. To je pajek. Zdaj naj poskusim. Naj spremenim kanal. Ne, to hočem gledati. Oh, ne, došel, vse žuželke so pobegnile. Moramo jih ustaviti, Eva. Huh? Okay. Oh, ne, čebele. Imam načrt BB. Poskusimo satovje. Poglej, ju. Uspelo je, Alex, zdaj jih ujemimo. Gremo, Alex. Ja. Ja, ujeli smo vse čebele. Najlepša hvala, fantje, hvala, oh. Kaj? Odstrani to z mene. To je čebela. Drugi. 3. Pomagaj. Kaj se je zgodilo, Alex? Eva, tukaj nekje je bogomolka. Ne skrbi, Alex, jo bom našla.
morda je tukaj. Alex, vidim jo tam zgoraj. Ujela. Najlepša hvala. To je za Aleja. Kaj? Kaj se dogaja? Eva, pomagaj mi, Eva. Kaj? Kaj se tukaj dogaja? Eva, pomagaj mi. Moja kapa leti stran. Poglej, Seveda, ujel jo bom. še enkrat. Poglejmo, kdo je tam. V redu, to je pika polonica. Dajmo jo v kozarec. Končano. Lotimo se dela. Ah, pajek. Ah. Pajki povsod. Eva, prosim pomagaj mi. Prosim pomagaj mi. Oh, moj bog. Ne skrbi, bom ti pomagala. Uf, je to vse? Ja, ne, ni. Še enega. Ah, tako velik je. Da, res je. Končno smo zbrali vse žuželke. Doše, vrnimo vse žuželke v njihovo okolje. Oh, ne spet to. Pomagajte. Naj mi kdo pomaga, prosim. Izvoli, vzemi to. Alex, nehaj delati hrup. Ne poslušam te. Alex, nehaj boksati. V redu, še zadnjič. Oh, moja žoga. Alex je padel v klet. Takoj ga moramo rešiti. Ne pozabite name. Vav, vrni se. Potiskanje je slabo. Res obljubim, da nikogar ne bom potiskal resno. Moja žoga gre tja. Poskusil bom ustaviti. To ne bo delovalo. Vem, kaj storiti. Odlična je ideja. Delovalo je. Pojdimo za žogo. Dajmo, Alex. Bodi previden. Uf, to je tako ogabno. Pojdimo hitro ven. Vav, sem šokiran. Kaj si videl tam? Čas je, da se spremenimo v ninjo. Jaz sem prvi. Juhu, uspel sem. Oh, ne! Tako sem prestrašen. Uspelo nam je. Mario, igra! Bodi previden. In nihče me ni rešil.
Vav, kakšna lepa lutka. Zamrznili jo bomo. Gremo. Zmrzni. Srbi me noga. Ne premikaj se. Naredil sem. Stric, teci hitreje. Gremo, gremo, gremo. Ja, uspelo nam je. Oh, ne, tukaj je lava, kaj naj storimo? Kaj naj storimo? Imam idejo. Da, pogasili bomo lavo. Ni uspelo. Kaj zdaj storimo? Brez skrbi, imam idejo. Poglej. Stojim. Oče, lahko nas spraviš od tukaj, prosim? To boš zmogel. Dajmo. Jaz grem prvi. Primite me za roko. Ja, uspelo ti je, ja. Oh, ne, kaj zdaj storim? Imam idejo. Izvoli, oče. Ja, odlična ideja, Alex. Odlično. Eva, pridi k nam. Samo ne glej dol. Primite me za roko. Gremo, ja. Ja, Ampak žoga ni tukaj, pojdimo v naslednjo sobo. Oh, ne, upam, da se to ne bo zrušilo na nas. sram me je priznati, ampak me je malo strah. Hvala, ker ste me rešili. Kje je moja žoga? Oh, to je samo dekoracija. Ali pa morda ne, teci, teci. Kaj pa, če nas mumija ujame? Vse zaradi tvoje žoge. Daj no. Počakaj, malo. Oh, ne, oh, ne. Gremo, gremo. Zdaj, teci. Zdaj skaj skoči. Ja, moramo počakati, pošast je za nami. Ja, pojdimo. Ampak ne, tecimo. Zakaj ta cvet ne strelja, ko ga potrebujemo? Oh, ne. Ne moremo skozi laserje. Potem pojdi skozi laserje hitreje. Alex, to je tvoja žoga. Ni pomembno, reševanje je pomembnejše.
Ja, uspelo nam je, vzemi žogo. Ja, dobil sem svojo žogo nazaj. Zdaj pa pojdimo iz kleti, to ni kraj za igre. Alex, spet si glasen. Alex, prosim, bodi tiši. Oh, moja žoga. Alex, ni šans, nihče več ne gre dol. Ena, dve, tri, štiri, pet. Izberem rumeno jajce. Rumeno jajce presenečenja. Poglejmo, kaj je v njem. Wow. Ledeno je jajce. Tako trdo je. To sploh ni lahko. Ne verjamem svojim očem, poglej, kaj je v notranjosti. To je Parasaurolophus, dinozavrska igrača. O moj bog, živ je. Moram odvrniti dinozaura. Ideja. Poskusimo ga zamotiti s tem. Ja. Končno sem pobegnil, juhu. Ena, dve, tri, štiri. Izberem rdeče jajce. Rdeče jajce presenečenja. Poglejmo, kaj se skriva v njem. Že vidim dinozaura. Wow! To je Bajadasaurus. Ojoj, mirno, mirno. Ah, Bajadasaurus, moram bežati. Moram bliskovito mimo dinozaura. Ena, dve, tri. Izberem modro jajce. Modro jajce presenečenja. Poglejmo, kaj se skriva v njem. To je ledeno jajce. Pok, pok, pok. Potrebujem večje kladivo. Vidim dinozaura. To je pterodaktil. Pobegnil je. O moj bog, živ je. Ni igrača. Ta pterodaktil je tako strašen, moram se skriti. Ja, uspelo mi je. 1,2. Izberem zeleno jajce. Zeleno jajce presenečenja. Poglejmo, kaj je v njem. Wow, to je led. Wow, poglej tega dinozaura. Oh, Sinoceratops. O ne, moram bežati. Kaj je to? Zadnje jajce je vijolično. Vijolično jajce presenečenja. Poglejmo, kaj je v njem. Izgleda kot led. Moram ga razbiti. Gremo. To sploh ni lahko. Vidim dinozaura. To je Ceratosaurus. Živ je, ni igrača. Kaj naj naredim? Poglej, kaj sem našel. Točno to potrebujem.
O ne, dinozaver je tukaj. Kaj naj zdaj naredim? Moram nekako zamotiti pterodaktila. Kam naj se skrijem? Zato? Ne, ni prostora. Ne prihaja. Oh, omara. Popolno. Poskusimo s čarobno palico spremeniti Dinoja nazaj v igračo. Aha, uspelo je. Biti igrača ti veliko bolje pristoji. In zdaj pojdimo rešiti še ostale. Pomoč. Na pomoč prosim. Imam te. Hvala. Stefi. Zdaj se lahko igram z njim. Pomagaj mi. Prosim, pomagaj mi. Pojdi stran. Pojdi stran. Pojdi stran. Hvala, Stefi. Ja. Hvala, Stefi. Ni zakaj. Pomagaj mi. Pomoč, prosim. Štefi, ravno pravi čas si. Vedno z veseljem pomagam. Zdaj pa pojdimo. Le malo poguma in nekaj čarovnije. Vse je spet v redu.